Renga utandukanye ariko aracyamara impuzankano ya gisirikare agatonda ku kazi. Uyu musirikare ukora mu mujyi wa Kisangani urwa mukuru w'intara Copo kuwa kane yakiriwe na Minisitiri w'Ingabo z'iki gihugu wari mu ruzinduko muri ako gace. Baraganira nk'uko bivugwa na Minisiteri y'Ingabo. Nta byinshi byari bisanzwe bizwi kuri uyu mukambwe usaziye mu kazi ubusanzwe ukazwiho kuba gasaba ubwitange, ikinyabupfura n'imbaraga z'umubiri. Muri Kongo Kinshasa imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku bakozi basanzwe ni 60, kandi itegeko rya 2013 rigena imiterere y'ingabo z'iki gihugu rivuga ko umusirikare w'ipeti rya Ruhembwe yemerewe kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 50. Bivuze ko yashoboraga kuba yarasezeye mu 1975 mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Gusa mu mirimo ya leta muri iki gihugu haracyari ikibazo cy'abantu benshi bakuze bakiri mu kazi kubera gutinya kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko amafaranga ya pansiyo yabo ntabagereho. Muri 2022 Minisiteri y'Imirimo muri Kongo Kinshasa yatangaje ko abakozi hafi 400 bari mu myaka za 70, 80 na 90 ndetse n'ijana y'ubukure bakiri mu kazi bategereje gushimirwa na leta bagashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru mu buryo bwemewe, bityo bagatahana icyizere ko pansiyo yabo izajya ibageraho. Premier Jean Major Ruhembwe ashobora kuba ari umwe muri abo. Uhereye ku myaka amaze mu gisirikare yatangajwe na Minisiteri y'Ingabo, uyu mukambwe yinjiye mu gisirikare nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Ruhembwe niba zimwe atarazirwanye ashobora kuba azi byinshi ku ntambara zitandukanye zabaye muri Kongo, iza kera mu myaka za 60, intambara za Kongo ya mbere n'iya kabiri zo mu myaka y'imyaka za 90 n'intangiriro za mbere n'izindi. Nayo intambara ziri kuba muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu zo zishobora kuba zarasanzwe utagifite umugongo wo kujya mu irasaniro. Ibinyamakuru muri Kongo Kinshasa bisura mu Minisitiri w'Ingabo Gika Bombo kubera agaciro k'uburyo yakundaga igihugu, murava yagaragaje ndetse n'uruhare rwe mu kurwanya akarengane, itotezo ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside, ndetse no mu rwego rwo gushima igitambo cy'ikirenga yatanze mu nyungu z'amahoro, uburinganire, icyubahiro kuri bose ndetse n'uruhare rwe mu mibereho y'abaturage. Muri Gashyantare umwaka nibwo Makanika yishwe aguye ku rugamba rwo kurwanya jenoside ikorerwa Abanyamulenge n'abandi basa nabo. Imaze imyaka 7 yateguye ikanashyirwa mu bikorwa na leta y'igihugu cya Kongo Kinshasa, harimo n'abafatanyabikorwa bayo, ari nabo bagabye igitero cya drone iturutse Kisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwirwanaho. Colonel Makanika wahoze ari umuyobozi wungirije w'ingabo za FARDC mu gace ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru ashinzwe ibikorwa by'iperereza yishwe arashwe na drone y'igisirikare cya Kongo. Akiriho yigeze gutangaza ko yavuye mu gisirikare cya Kongo nyuma yo kubona ko ntacyo gikora ngo kirengere abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamulenge bumaze imyaka myinshi bugirirwa nabi n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse bikavuga ko no mu gisirikare cya Kongo bigiramo uruhare. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe ko amatora muri Kenya yongeye kwatura mu kw'ishyaka ODM rya Raila Odinga. Ubu riyobowe na murumuna we risabye Perezida William Ruto ko rishaka umwanya wa Vice Perezida niba akeneye ko rimushyigikira amatora ari imbere. Icyashyuhije imitwe abantu nuko bisobanuye ko Perezida William Ruto yipakurura Kindiki Kiture usanzwe ari Vice Perezida asimbuje Gachagua, kandi abaturage mu karere ka Mount Kenya baraye ko naramuka bakiriye umwana wabo ku ruhande batazamuha amajwi. Itangazamakuru rya Kenya ryavuze ko intambara rose ku bashaka umwanya wa Vice Perezida kuko mu minsi yashize Ruto yumvikanye gukora na Odinga witabye Imana ejo bundi biciye mu ishyaka rya ODM. Ubu ryabubanza risaba ko rihabwa intebe ya kabiri mu gihugu. Nubwo bwose mu ishyaka ODM harimo abahawe imyanya mu butegetsi bwa William Ruto, abasenguzi bavuze ko uyu mugabo afite ihurizo rikomeye yo kutazimya izina rya Odinga mu butegetsi bwa Kenya. Niba ashaka ko ishyaka rimushyigikira asabwa kuzafata umwana wa Odinga cyangwa se umugore we umwe akaba Vice Perezida mu gihe batsinda amatora. Ibitari bingi ngo ishyaka rirahine n'undi muntu. Hagati aho kandi umwuka ushobora kutaza kuba mwiza hagati ya Kenya na Tanzania kuko abakozi mu bigo byigenga bakomoka muri Kenya bakoreraga muri Tanzania batangiye kwirukanwa bashinjwa kuba inyuma y'imyigaragambyo yambitse ubusa Gerene, ndetse abacancuro baturuka imihanda yose baje kurwanira igihugu cyabahaye ikiraka. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicembera mudasobwa barandika Mansiko Israel yemeje ko umutwe w'amasi kuwa gatatu wayishyikirije umurambo wa Joshua Morel wari umunyeshuri uturuka muri Tanzania mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika imirwano muri Gaza yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel byatangaje ko nyuma kurangiza isuzuma rya gihanga ryakozwe n'ikigo National Center for Forensic Medicine, Minisiteri y'Abanyamahanga muri Israel yahise ibimenyesha umuryango wa Morel muri Tanzania wari umunyeshuri ufite imyaka 21. Morel yari arimo gukora imenyereza mwuga mu buhinzi mu majyepfo ya Israel ubwo abarwanyi ba Hamas bagabaga igitero cyo ku itariki 7 ukwezi kwa 10 mu myaka 2 ishize yiciwe ahitwa Kabuti na Hari Oz, hanyuma umurambo ujyanwa n'abarwanyi. Kuri ubu imirambo y'Abanyayisraeli 5 ndetse n'umunyatayilandi iracyari muri Gaza. Mu itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel ryasohotse kuwa kane bavuze bati Leta ya Israel ifatanyije mu kabaro n'umuryango wa Morel ndetse n'imiryango yose y'abantu bicwe bakaba barafashwe ubunyago na Hamas. Leta ya Israel yongeye ko Hamas yasabwe gusubiza imirambo yose y'abashimuswe nk'uko biteganywa n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Ubuyobozi bwa Israel buzakoresha imbaraga zose kugeza igihe bagarura imirambo yose y'abashimuswe nta n'umwe usigaye. Umuryango wo muri Israel witwa The Hostages and Missing Families Forum ukora ubukangurambaga ku bashimuswe n'ababuriwe irengero wavuze uti mu kababaro kabo no kuba bazi ko imitima yabo itazigera na rimwe ikira byuzuye. Gutahukana umurambo wa Joshua bitanze ihumure nibura ku muryango umaze imyaka irenga 2 mu rujijo rukomeye mbere yo gusubiza ibice by'umubiri bya Morel ku muryango utabara imbabarire kuri Ruje muri Gaza ku mugoroba kuwa gatatu. Umutwe w'amasi watangaje ko umurambo wabonetse mu gace ka Shejaya mu burasirazuba bw'umujyi wa Gaza. Mu minsi yashize Israel yemereye bamwe mu bagize umutwe w'amasi ndetse
ndetse n'abakozi bakururuje gushakisha ibintu mu gace kari ku butaka bugenzurwa n'ingabo za Isirayeli. Kuwa kabiri umurambo wa Itay Chen wari umusirikare wa Isirayeli unafite ubwenegihugu bwa Amerika wari ufite ipeti rya Staff Sergeant nawe wagaragaye muri ako gace. Mu gice cya mbere cy'amasezerano yo guhagarika imirwano yatangiye gushyirwa mu bikorwa tariki ya 10 ukwezi kwa 10, Hamas yemeye gusubiza abashimuswe 72 n'abandi 28 bapfuye barimo abanyayisirayeli ndetse n'abanyamahanga. Abashimuswe bose b'abanyayisirayeli bari bakiriho barekuwe ku itariki ya 13 Ukwakira. Nuko Isirayeli nayo itanga imfungwa 500 z'abanyapalestine hamwe n'abandi 118 yari yafunze bo muri Gaza. Isirayeli nayo yashubije imirambo 185 y'abanyapalestine, nayo ihabwa imirambo 19 y'abanyayisirayeli yashubijwe na Hamas hamwe n'abandi banyamahanga 3, umwe muri Thailand, undi wo muri Nepal ndetse n'uwo muri Tanzania. Isirayeli ishinja Hamas gukererwa ku bushake mu gusubiza imirambo, mu gihe Hamas ivuga ko ikomeje kugorwa no kuyibona kubera ko iri munsi y'ibisigazwa by'inzu zasenyutse. Ubu gutinda kwatumye igice cya kabiri cy'amasezerano n'umushinga wa perezida wa Amerika Donald Trump wo kugarura amahoro muri Gaza kidindiraho gatoya. Iki gice kirimo gahunda yo gushyiraho ubuyobozi buke muri Gaza, gukuraho ingabo za Isirayeli, gusesa umutwe wa Hamas ndetse no kongera kubaka Gaza. Mu mirambo isigaye muri Gaza, umwe gusa muri yo niwo w'umuntu wari mu bantu 51 bashimuswe ku itariki 7 z'Ukwakira mu myaka 2 ishize.